Кабатаеыа Айнура Кабатаеыа 1972 жылы 2 октябрда Токтогул районуна караштуу Үштерек айылында туулган. Бала кезинен эле музыкага болгон кызыгуусу арткан. Музыка мугалими Алыбаев Карыпбай 10 жашында ырдатып сахнага алып чыккан. Райондук областтык кароо сынактарга активдүү катышып, алдыңкы орундарды багынткан. Маяковский атындагы кыз келиндер институтунун музыкалык бөлүмүндө окуган. Çınında men da seni süydüm. Şavalekey çarkaylanı uçkanday. Çınında men da seni süydüm. Aşıktık yol açılmasın bilgenin. Hazır mına senden alыс gündümün. Ortamızdan ötüp gitti bir topçul. Oşunda da oyundasın bilbedim. Görgön düştü jakın basıp gelesin. Kucak jayıp jakın basıp elesin. Javır çekip düş görüden tacadım. Jalın gönlüm sağa gana bergenim. Geçse dağı alыс bolup karanım. Gede oylottaydı canamım. Uşul menin azır sağa aytarım. Ulam öydü seversin talayım. Uşul menin azır sağa aytarım. Ulam öydü seversin talayım. Ulam öydü. Азыркы кезде жеке ишкер, албетте үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгилик каалайбыз.